gace k'uyu munsi minisitiri w'ububanyi n'amahanga Jérôme Bicamumpaka yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru mu Bufaransa ahakana ku mugaragaro imibare ivuga ko abatutsi 100,000 bari bamaze kwicwa. Uwo munsi kandi Oxfam yasohoye itangazo ryamagana jenoside yakorerwaga abatutsi mu Rwanda. Urumuri mu Rwanda n'urwanjye nawe. Ibyaranze iyicwa ry'abatutsi ku itariki 28 Mata 1994. Kuri iyi tariki umuryango w'Abongereza witwa Oxfam, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu, umutegetsi wa Amerika ushinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga witwaga Prudence Buchanan yahamagaye Colonel Bagosora amubwira guhagarika ubwicanyi yari ayoboye hamwe na leta y'abicanyi. Ibyo kwari uguta igihe kuko ubwicanyi bwarakomeje, ndetse uwo munsi i Paris mu Faransa Jérôme Bicamumpaka wari minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri leta y'abicanyi yahaye ikiganiro abanyamakuru akomeza ibinyoma yarahagarariye avuga ko nta bwicanyi buhari, ko imibare ivugwa irenga 100,000 by'abishwe ari ukubeshya. Bagosora kuri iyo tariki yamenyesheje abasirikare bakuru ko igikwiye ari ukongera ingufu muri diplomasi kugira ngo ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi bwe kumenyekana mu binyamakuru ndetse banashake uko babwikuraho. Kuri iyo tariki ya 28 z'ukwa 4 1994 twari tubikomojeho mu kanya, ishyirahamwe Oxfam ry'Abongereza ryasohoye itangazo ryamaganaga jenoside yakorerwaga abatutsi mu Rwanda, babivuga mu buryo bweruye, ariko nyamara umuryango w'abibumbye wo wakomeje kubyima amatwi. Kuri iyo tariki abatutsi biciwe ku musozi wa Kizenga, Rwamatamu no ku Kivu mu yahoze ari prefecture ya Kibuye mu karere ka Karongi. Kizenga ni umusozi muremure uteyeho ishyamba ryinshi. Muri 1994 abatutsi bo mu cyahoze ari komine Rwamatamu mu mirenge ya Gihombo na Mahembe bari bahaturiye, bariyegeranyije bawuhungiraho. Kuwa 28 z'ukwa 1994 nibwo igitero cyari cyobowe na Obedi Ruzindana n'interahamwe zo ku Mugonero hamwe n'interahamwe za Yusufu Munyakazi zari zatabajwe na Ruzindana, ndetse n'intagondwa z'abahutu zo ku Mugonero zazamutse umusozi zirabica kuko zari zifite imbunda na za grenade. Ababashije kurokoka benshi bamanutse bagana ku Kivu cya Mugonero basanga amato bayahishe nabo baricwa. Abatutsi kandi kuri iyo tariki ya 28 z'ukwa 1994 biciwe muri za Risonga mu karere ka Huye. Interahamwe n'abahutu baturukaga Maraba na Kinyamakara batangiye kujya baza gutera bambutse Mwogo, ariko bakaba bari bafitanye gahunda n'abahutu bamwe biruhashya na Rusatira. Abaturage bishyiraga hamwe hatitawe ku bwoko bakajya kubakumira, ariko bibye ubusa kuko baje kuza ari benshi n'abasirikare n'imbunda. Abatutsi barahunze ari benshi bakambika ku musozi wa Rubaba n'uwasazangi bategereza uko biza kugenda. Bukeye bigeze nka saa 3 nibwo abicanyi bateye bahera Rwaniro na Kibika, abandi bazamuka Gashoba na Kiboga, ariko basahura batwika bakica n'abatutsi basanze mu mayira. Abatutsi bari bahungiye ku musozi wa Rubaba barimo witwaga Rusagara François na George, Sinzi Tarsisi na mukuru we Frederic bo kwaga kwisi, Gatera n'abandi benshi biyemeje kujya guhangana n'abicanyi. Bigabanyijemo amatsinda abiri, bamwe barimo uwitwaga Rushogoro François wahanganye n'abicanyi cyane baca Kiboga, abandi Gashoba bamanuka bagana mu kibaya. Bageze kwa Rubayiza basangamo barimo gusahura banatwika amazu, barabirukankana. Bageze hafi yo mu kibaya bahura n'abicanyi bari bamaze gutsindwa Ikiboga, maze barisuganya bahindukirana abo basore b'abatutsi barabarasa n'imbunda babasubiza Rubaba. Mu gusubira inyuma bagendaga babona inzu z'abahutu zashyizweho ikimenyetso cy'urukoma n'umugozi kugira ngo batazisahura. Ku itariki 24 z'ukwa 4 1994 nibwo bamwe baciye isonga berekeza Mayaga, barara hitwa mu Gatugunguru, abanyamayaga babambuye inka zabo. Abasirikare ba leta hamwe n'abajandarume b'Inyanza bohejwe na kapiteni François Xavier Birikunzira nibo bakusanyije abatutsi isonga bababwira ngo nibanga kuhajya ibyo bika inka zabo barabirya. Isonga hiciwe abatutsi barenga 40,000, abagera ku 7,000 bari hejuru y'umusozi, ariko abana n'abagore bari hepfo y'uwo musozi ahitwa mu Munyinya wa Songa. Iyo ibitero byazaga buri saha, Sinzi Tarsisi yaboraga abasore ku nkengero y'inkambi bakabirwanya bakabitsinda. Bazanaga n'imbunda, ariko uko barasa amasasu abasore b'abatutsi aho kuyahunga bakaryama bakagendera hasi babasanga. Abicanyi bananiwe nibwo bagiye gusaba abajandarume Nyanza. Igitero cyo kuwa 28 z'ukwa 1994 aricyo cyabamaze, cyari kigizwe n'abajandarume benshi barenga 60 bafite imbunda zikomeye nk'amashini gani na za lance rocket. Baza bakoze umurongo utambitse bamanuka bagota inkambi bakabateramo na za stream. Mbese baje nk'abaje kurwana n'ingabo zikomeye, kuko mbere yuko baza bari barumvise ko abatutsi basubije ibitero byinshi by'abahutu babicanyi kandi baturutse ahantu henshi hatandukanye.
ku rundi ruhande hari abaturage benshi cyane bitwaje intwaro gakondo b'abahutu bakoze imirongo ihagaze kubera urusaku rwinshi rw'amasasu abantu batari bamenyereye n'urusaku rw'interahamwe zaturutse impande zose rwatumye abatutsi benshi batabasha guhunga kubera ubwoba, ku buryo bamwe baraswaga abandi bagatemagurwa n'interahamwe, abandi bishwe umugenda biruka bagwirirana bakandagirana bakomeza inzira igana i Burundi. Abenshi babatsinze Gakoma aho bita kwa Kantano, abandi bagoterwa aho bita Mwiramba muri komine Muyaga, barahabicira mu gitondo. Abashoboye kwambuka i Burundi bamenyekanye ni 108. Abatutsi bakusanyijwe Isonga bari baturutse imihanda yose bahunga, cyane cyane harimo abavuye ku Gikongoro muri komine Kinyamakara na Rukondo, abavuye i Nyanza, Ruhashya, Rusatira, Ntyazo na Muyira. Ubwicanyi bw'Isonga bwayobowe na Burugumesitiri Nyawende Sidron, ubu ngubu wahungiye mu gihugu cy'Ububirigi, afatanyije na Nkusi Augustin wari diregiteri w'umushinga w'ubuhinzi bw'umuceri, nawe ubu ngubu wahungiye mu gihugu cy'Ububirigi. urumuri rw'u Rwanda n'urwanjye nawe. Wakoze kuba wakurikiye iki kiganiro, tubwire icyo ugitekerezaho unagisangiza abandi.